institucije. Imaju kontrolni, sad ćemo da čujemo ishod. Institucijo, upadaj! Gdje si, Rajko? Ćao, živote moj. Su bijele oce niz kontrolom? Jesu. A? Jesu. Pa koja je oce? Samo neka sam ja živ i zdrav oce. Pa koja je to ocena, ja ne znam. Samo neka sam ja živ i zdrav oce. Jedinica. Evo vidim. A to uopšte nije smutno. A baš nije uopšte smutno. Nije pa nije. Kako će da te raznese ona kući. Kralj, volim te, branit ću te. Čo? Pada sneg, mi se kliz... Salam aleikum. Ja nikad nisam ustao na posao sa zadovoljstvom. Nikad kad sam... Što to radiš, pička ti materina, pa seš put. Mrš tamo! Pička ti materina, rupe praviš, mrš! Jedno ekspreso, molite. Glon. Ljudi, viđaj bembare, viđaj para, huda ruždo, ne vrš mi ništa. Viđaj bembare, viđaj stotine, viđajte para. Vi pijete? Ovo ja pijem i danom i noćom, Božek sačaj. Kako to? Pa pijem kad imam vode i tako to, malo kapice, malo meda, malo vino, malo. Dobro, neki put čašu rada. Majku vam jebem svima tamo u pravosuđu. U 7. pokoljenju, ne u 1. nego u 7. pokoljenju. Operite s benzinom svoja smrdljiva, prljava usta kad izgovarate prezime Mamić. Moja obitelj, to je časna obitelj. Nikad u životu ništa loše nikome nismo napravili. Nikad nismo dobili opomenu za nešto platiti, za komunalni doprinos, za krivo parkiranje. Uvijek u sekundi smo to plaćali. Napravili ste od jedne čestite, poštene hrvatske obitelji, napravili ste najveći progon u modernoj Hrvatskoj. Sram vas bilo, žgadio jedne hulje mučke koje se skrivate iza funkcije koje ste dobili politički, jer sigurno pameću i sposobnostu niste to zaslužili. Jingle bell, 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 jingle bell. Kako zove ona tamo, ona Japanka? Ova Japanka se zove, došla je čak iz Japana, Kitu Miyashi, a brat joj se zove Nakitu Tenatako. Ni Porsche, ni Ferrari, ni Cornetta, ni Ducati, ni BMW, ne Hamrazati, onaj crni Maserati. Nikad nećeš biti gaz. Radim 10 sati, kad dođe moje slobodno vrijeme, subota i nedjelja, moram negdje da izađem, odem u gostionu, našikam se i pravim haos. Znaš li s čega te zovem, a? S iPhone-eta. iPhone-et, ne znam tačno koji je broj, ali ima pozadi jabuku. Namar, brda, vrba, mrda. Brba. Jare, lajlo, papro, lajalo. Ona jale, osješao krala tamo daleko u šumu. Koliko ide BMW, brate? BMW 270, 250, 270, 150, 180. Dakle si ti prika? Crna Gora. Iz kojeg grada? Nikšić, moj grad. Nikšić tvoj grad? Nikšić, moj grad. Moj Jarane. Moj Jarane. Ajde vidimo se. Kod tebe? Sve dobro. Kod tebe, odakle si? Isto Nikšić. Isto, a? Isto Nikšić. Ti si moj brat rođeni. Moj brat rođeni. Našminkaju se, sredi se, a nema marke u džepu, vidiš je našminkatu, torbicu nosi. Bilo šta ide za nepisnim, da čistim, da pravim, bilo šta. WC će čistim, begom načuvatim s ruke, samo pare. Znači, Kurčina. Sam davo ljudima, pa sam zbog svog poštenja što sam vjerovao ljudima nagrebucio dosta puta, ali sada je škola plus. Nema više. Amte, šamte, prevaramte, kruva bez motike. Evo me kura što će me neko zajebati, da mu ja svoju stoku dadnem bez para. Idem dalje i nastavljam se.
Pričam ja. Jedem čokoladnje Djeda Mrazova za Novu godinu svaki dan se za novogodno čokoladno Djeda Mraziram. Najviše volim je čokoladnije Djeda Mrazova, čokoladni Djeda Mrazov s mene omiljena novogodišnja slad. Najviše volim kad se za novogodno čokoladno Djeda Mraziram, da je to u duh nove godine i prskalica i vatrometa i svega. Zapratite me da se zajedno za novogodno čokoladno Djeda Mraziramo. Hvala! Šupljovo, prevara.